Adela reka twerekeza muri FC Barcelona ubwo Madrid irafungura shampiyona ikina na Osasuna mu gihe match bafitanye na Barca izaba mu kwezi kwa 10 ari nako Arsenal mbere yo kwinjira muri shampiyona ifite match na AC Milan, ifite match na Newcastle, ifite match na Spurs, ubundi bagafungura shampiyona bahura n'ikipe yitwa Manchester United. So nibyo ngibyo reka tugende Adela muri Barca transfer zivugwa ariko mbere yo kwinjira muri transfer mu bashobora gusohoka n'abashobora kwinjira cyangwa se nabo Barca iri kwifuza ku isoko ko yabinjiza muri squad Hans Flick. Ibi byose bikuye mu mutaka umwe witwa 1.1 rule ariko mbere ko tuwinjiramo cyane ko tumaze imisi tuvuga ko Barca idashobora kwandikisha abakinnyi. Javete Basa avuga ati ntabwo muzandikisha niko ni muramuka mu muguze. Bilbao nayo yabwira Liga ko ifite impungenge z'uburyo niko yasinyishwa cyangwa nako yakwandikishwa amaze gusinyira FC Barcelona. Makuru ngira ngo ni meza muri kano kanya Adela n'amakuru byinshi cyane byandika amakuru ya Barca irambwira ko Barcelona naho ubungubu yagarutse kuri 1.1 rule ariko tuvuze mu buryo financial mu buryo bw'amafaranga ajyanye n'ikipe cyangwa se umupira w'amaguru. Iyo tuvuze 1.1 rule bivuze iki muri rusange mbere kwinjira muri transfer? Urakoze cyane Mbappe. Ya ni inkuru imaze iminsi rwose abafana ba FC Barcelona bayishimira n'abatwe twanayikomojeho ko Javier Tebas muyoherereje akayimeri Yohane Laporta ngo kabona notification Laporta aragafungura sanga kavuye muri La Liga kamubwira yuko ngo FC Barcelona rwose homework yabo bayikoze neza, bari hafi gusubira muri 1.1 rule. Bari hafi mu by'ukuri gukorera ku mategeko n'amabwiriza La Liga isaba kugira ngo bandikishe abakinnyi hatajemo amananiza. Niyo mpamvu rero FC Barcelona mu gihe kiri imbere dushaka kwibona isinyisha abakinnyi nkuko ibyifuza bitagoranye ndetse ikanabandikisha kubasinyisha aho yabasinyisha ubwo ikibazo no kubandikisha nicyo cyari ikibazo gikomeye. So FC Barcelona itegeko 1.1 rule ni itegeko riyemerera ko nibura amafaranga yose yinjije niba igurisha umukinnyi miliyoni urugero wenda 50 yamushoraho n'ubundi miliyoni 50. Niba yagurisha umukinnyi miliyoni 50 yazigura undi mukinnyi miliyoni 50. Niba hari nk'umukinnyi wenda igurishije miliyoni 100 izo miliyoni 100 yemerewe kongera kuzishora. Gukorera muri 1.1 rule muri La Liga nukudakorera mu gihombo. Urakumva? Nukudakorera mu gihombo. Ko yagira kubwira ati niba wejeje imifuka 10 y'ibishyimbo wenda ihagaze 500 yego wijya kugura ubutaka ndetse no guhingisha ngo uhingishe 700 yibura wakongera ugashora bya 500 wiyejeje ariko wishora amafaranga arenzeho. Icyo bishatse ngo gusobanura bishyize mu bintu byoroshye. Amafaranga winjije ongera uyashore ku isoko nta kibazo. Wirenza wijya mu ideni. Uremerewe kuba washora amafaranga make kuyo winjije ariko ntiwemerewe gushora amafaranga menshi kuyo winjije. Hanyuma noneho urakoze cyane Samir, ni kuri undi La Liga ibibara mu buryo bwa ratio. Una ratio ni nk'imigabane. Niba ari 1% urashora 1% winjije 100 nta kibazo shora, nta kibazo shora 100 noneho uniwemere kurenza utarenza. Ikintu Tebas yangaga FC Barcelona yifuzaga gushora amafaranga y'umurengera ku isoko isinyisha abakinnyi. FC Barcelona mu gihe cyashize yari iri muri 1.4. Uzi muri 1.4 icyo byari bisobanuye bivuze ngo yashoraga inshuro enye z'amafaranga yinjije gikubye 4. Bivuze ngo niba yinjije 100 yatangaga 400 ku isoko. Icyo gihe Tebas aravuga ati ntibishoboka. Kandi iyo uri muri 1.4 La Liga ivuga yuko niba uri muri 1.4 kugira ngo wenda kuri miliyoni 400 n'urugero winjije uba wemerewe gushoraho 100. Uri kumva icyo kintu niba uri muri 1.4 ni nako bigenda uko ugenda uza muri 1.3 1.2 kugera muri 1.1. Iyo uri muri 1.2 ubwo nawe urabyumva wemerewe niba ushaka kugura umukinnyi wa miliyoni n'urugero wenda ubwo kuri miliyoni 200 winjije wemerewe gushora miliyoni 100 gusa. So FC Barcelona niyo mpamvu muri iki gihe
yari irimo ishaka uburyo igenda ibikora kugira ngo irebe ko yasubira muri 1.1. yinjije n'amafaranga menshi, yinjije amafaranga menshi cyane, kuko yanahamagaye n'abibereyemo amadeni navuga ati muze tubishyire, ntabwo dushaka kugira umuntu n'umwe tuba mideni, umuntu wishyuye abantu bishyuye bakishyura na Coutinho. urakoze cyane ako kantu urakoze cyane ko kanyibutsa Samir. FC Barcelona nyuma yo kwishyura bariya abakinnyi bose yari ibereyemo imyenda kuva mu 2020 covid iba, na ba Ronald Koeman bose ba Ronald Koeman abatoza Atletico FC Barcelona, ibaze ko yibutse na Miralem Samuel Umtiti Miralem Pjanic. iriya myenda Barcelona niyo yatumaga Tebas avuga ati iyi myenda ari mutayikiriyaringa ngo muyirangize, nta kintu tuvugana, muracyari mu murongo utukura. FC Barcelona nyuma yo kubikiriyaringa, niyo mpamvu bagomba kubikora mbere y'itariki 30 buriya ku mugabane buriya mu mupira w'amaguru. yego umwaka w'imikino urangira ku 30 z'ukwezi kwa gatandatu, n'abakinnyi bose basinya kugeza 30 z'ukwezi kwa gatandatu. niyo mpamvu Barcelona yarwanye no kubikora tariki kugira ngo itageza itinjira mu kwezi kwa karindwi. winjiye ku itariki ya mbere bayibara nk'ibyo winjije muri uno mwaka, bahita bakubara nk'umuntu warenze umurongo utukura urimo umwenda, ntiwemerewe gushora uvuga ngo hari amafaranga ngo ninjije. rero Barcelona hari amafaranga yagurishije kuko mu kubaka stade nafashe ya Delari gatoya. Barcelona yasoje umwaka ifite miliyoni, yarinjije miliyoni 853 niba nibuka neza. ngiye kumubare mu mayero, sinzi wivuze amapawundi. mu mayero FC Barcelona yakrozinze yinjije miliyoni 950 ngo ni n'amayero, noneho yarashoye miliyoni 893 n'abaza mu mapawundi ngiye. noneho umva ko yarungutse yizirenga ijana gutyo. oya izo miliyoni zanyu uzanye zijejo, kuko mu kubaka stade batangaza igihe kizagira. yarababwiye ati mukore VIP vuba zirangire mbere, bahita bazicuruza. hari abandi babaye miliyoni 100, kuba miliyoni 100 bari basanzwe bafite, bari basanzwe nizo baburagaho nka miliyoni 50 gutyo, bahita barenzaho iyo nyungu uvuze. bahita bahamagara, bahita bohereza muri La Ligue impapuro. Tebas avuga ati ibyo ntabwo tubyemera abo bakiriya. Impamvu Tebas yabyanze ngo FC Barcelona yagurishije VIP seats, zira ntebe za VIP ari amafaranga Samir agarutse hejuru miliyoni 100. noneho ngicyo gihe Tebas arababwira ati ni gute mwagurishije ibintu kandi izo ntebe za izo VIP seats muri kampuni zitarubakwa, zari zitarubakwa, niyo mpamvu bazubatse vuba barazirangiza. FC Barcelona ngo raporte yese abwira abanyaturukiya barimo bubaka iriya stade ati ahandi hose mukurozi bimwera mwe muharetse banze mubaka izi VIP seats, kuko ngo Rariga yarazaga gukora audit kavuga se mwagurishije ibintu bidahari byubatse bavuga ko ari anonymous. muri ubwo buryo, ariko nyuma yuko bamaze kuzuzuza La Liga ise approvinga noneho ko izo miliyoni 100 zaba valide muri raporo Barcelona itanga muri La Liga yerekana ko itari mikorera mu gihombo. bivuze ngo binjiye mu mwaka barabera rwose rimwe kuri rimwe biri ku balance, bemerewe gushora ndetse bakaninjizamo Nico Williams. hanyuma ukirangaho Samir, reka niko tumushyize ku ruhande, ni seri tukireba muri kano kanya. sinzi igihe izarangira n'uyisobanura, sindamumenya ngewe ngeze nko ku ya 18 gutyo ndeba Nico Williams muri Barca. ngira ngo hari inkuru navuga ngo gisa n'igezweho muri kano kanya ya Denzel Dumfries muri FC Barcelona mu buryo no bw'amafaranga. ntekereza ko bari tayari muri kano kanya bwo kuba bagura umukinnyi, ariko sinzi impamvu muri inkuru ndi kubonamo Hector Fall, nkabonamo Araujo Ronalds, nkabonamo Eric Garcia mu bashobora kwifashishwa muri transfer ya Denzel Dumfries. izo gahunda zimeze gute? Erega Barcelona nubwo iri kuri rimwe ni mu bitabo, ariko nta mafaranga ifite. irabizi ko nta mafaranga ifite yo gushora ku isoko. Erega na La Liga ntago irabahereza yabahaye notification ko nyine bagiye kubigeraho, ariko icyo bita final approval, icyo bita nyine bijya mu mpapuro basinya. icyo bategereje ni igikasha cya nyuma, ariko ni nko kwa kundi uva mu kizame wakoze uvuga ati ibintu ndi tayari kuba nabikoze neza. yego igihari kuri Barcelona ikeneye uzi ikintu ishaka gukora, ni kwa kundi hari igihe uba uri nko mu rugo wabuze nk'amafaranga, ugahita uvuga ati ko se mu myenda nari nambaye cyagiye amafaranga bangaruriye ntabwo nyafite. barimo arabibona ko Denzel ni umurandi kameme,
Denzel Dumfries ya umukinnyi mwiza wo kuri kabiri kubera ko ku isoko batabona amafaranga ajya kugura umudefanseri centrale bagahita bagarura umudefanseri centrale wabo batije kuri kabiri nk'uko muri Man City umudefanseri baratije kuri gatatu bamugaruye bakajya kugura umudefanseri wo ku ruhande ku isoko ry'iki gihe abakinnyi bo ku ruhande barahari ariko abadefenda usibye Real Madrid yagize ijisho ntamenya aho yarikuye ririya jisho rireba Dean Hussein ndibuka no muri no studio higeze kwamo deba ngo na Kubarisi ngo niki Dean Hussein yaraje ahita bakikivejuru abantu bose ngo n'abatoza batungurwa nuko yitwara muri Real Madrid na nirajeze ukuntu iremereye n'iki cyose ayikina nk'umuntu umaze imyaka 30 ayikinamo barimo barabireba bakabona ko kujya kugura umudefanseri centrale biragoye urumva amazina ari kuvuga twasitamo Castelo ngo Rukeba Godinde Atletico de Madrid kuri Cristiano Romero nabande kandi irabizi neza ko Barca itajya ku isoko kwa Tottenham amafaranga bayica igahita ivuga ati ubwo reka turede Denzel Dumfries kuzamura umulaterali biroroshye tugarure Jules Koundé mu mutima defense hanyuma tuzane Denzel Dumfries akine kuri kabiri adukinire kuri kabiri niyo mpamvu ahita bavuga ati ikinyurane cya mbere Araujo kabishwa nitwa Araujo ni uriya mundi yaza ko yaravunitse Barca yabaye finale ya Champions League abantu benshi wa Breminga ngo Lewandowski ntiyarahari ariko umuntu Araujo yabatsindishije ibitego bitatu kuri match ya Inter ibitego bitatu byanyabyo ari ahantu bamuzengurutse n'igitego kagasaza katsinze nibo bagakwiye ko yarahagaze na Frates bombi ni muri zone za Araujo barimo barategeka bati kano kanyurane rero reka tugayane mu Butaliyani ni iki ni igihe yagiye kugira igihe ari Barcelona irabizi ko kujya kugura umudefanseri central kuri ubu isoko riragoye bagatekereza ko Jules Koundé bamusubiza muri central defense nicyo bisobanuye wagarura Jules Koundé mu defense agafatanya na Kubarisi cyangwa na Inigo Martinez akaba yabaho undi mwaka umwe hanyuma Kubarisi akaba ari gukura kuko Kubarisi urumva kuza muri defenseri wundi uvuye hanze kumvikana Kubarisi byagwana ariko Koundé na Kubarisi bakinanye seze ebyiri niba nibuka neza bivuze ngo Koundé yagaruka mu mutima wa defense agakina na Kubarisi hanyuma Denzel Dumfries akaba yaha imyaka ibiri ntibababuza undi mu defenseri wo ku ruhande bazamuye muri Lamazi wo kuza kumusubiriza mugane w'abarundi igihari Denzel ya nk'umukinnyi w'umuholande arabizi ko gukina muri Barca ni privilege kuri we kandi tutabeshyanye uko tubona ko Inter ari ubwato bwatobotse butangiye kumanuka gake gake n'abakinnyi barimo barabibona iyi apoje bagize yo kugira kuri finale ebyiri za Champions League mu myaka itatu zose batsindwa umwaka ntibyagutungura batarenze League phase kuko niba ari equipe ishobora kuba yasezererwa n'ikipe yo muri Brazil ifite abakinnyi bafite imyaka 42 ifite abana abantu 37 ikaba yagukinisha iminota 90 utatsinze n'igitego uri ikipe urakayitsinda ibitego bibiri nka kumwe Mali sidinjije bitatu iyo match yabaye crazy nka kuriya hari igihe ushobora kuba wadefana nawe ugahita uvamo cyangwa ikipe ikakudefana neza ukagira ariko ni gute utabasha kwinjiza igitego ikipe yo muri Brazil ifite abasaza bari muri defense ufite byitwa ngo nabataka beza bari ku mugabane w'Uburayi Inter de Milan inyuma yo gutakaza umutoza akaza undi mutoza niwabonye ko nayo yidekaraye kizagura abakinnyi benshi baza kubanza kuko ifite abakinnyi benshi bari prisage abakinnyi bafite bamaze gukura kuruta abandi bose ntekereza ko umukinnyi mwiza urimo agiye kwa Barca kurubira imirazamuka kuko Barca umwaka utaha muri Champions League izaba iri serie kurutwa rimeze umwaka ukiza ko nk'igikombe cya champion birashoboka ko banaregeza kuko bagitwaye bagashyira imbaraga kuri Champions League kuko bamaze imyaka 10 batayitwara hanyuma adera akurikije bira cyangwa se umusaruro wa Denzel muri Euro Denzel mu gikombe cy'isi bavuga Ubuholandi Denzel mu kipe ya Juventus nako ya Inter de Milan imikinire ya Denzel Dumfries mu buryo reka mvuge ngo ni ndamwita right back buriya se cyangwa ni byose ni wing back kamwita wing back nibwo biri buryohe ikindi nibagiye kuvugaho n'amafaranga bari kumuvuga miliyoni 24 biragurika cyane kuri Paris ibyo ngibyo byumva vuba imikino ya Denzel Dumfries mu bwoko bwa wing back tukunda kumubonamo ni umukinnyi wafite nka muri system ya Barca ese ni umukinnyi uhozaho cyangwa ni saison nziza agira ubona agasubira inyuma FC Barcelona umwaka ushize abantu bagiye babona Jules Koundé yagize ikibazo cy'imvune bahengeka Garcia
umusore usanzwe ukina umutima wa defense nubwo aragerageza pe ariko ntago nyine ari umu right back ni umu defense umutima wa defense. Yongeye kuri no musore Denzel Dumfries ni umusore w'imbaraga nyinshi, ni umusore mu by'ukuri ufite statistique nziza, siritu yataka ashaka ibitego. Mwaka ushize muri match 47 tute competition ibitego 11 assist 5 yari hejuru cyane. Abantu bibuka n'uburyo yabangamiye cyane Barcelona muri Champions League, se yagize uruhare mu bitego 4 se muri 7 bayitsinze. Yeah. Na sazo yari yabanje ubwo ni yabanjirije uyu mwaka ushize, yari yatsinze ibitego 4 atanga assist 5 mu by'ukuri mu myaka maze nibura muri Inter 4. Urabona ko mu buryo bwa consistency ku rwego rw'umudefenseur ibyo atanga ntago ari bibi cyane. Ni n'umukinnyi wamaze kwidestinga muri equipe nationale, arimo arakina muri iki gihe iminota myinshi arayibona. Ubona ko Ronald Koeman amwubakiyeho cyane ku ruhande rw'iburyo. So Denzel Dumfries kuri style de jeu ya Barcelona birasaba ko bagira ibyo bigomwa, bimwe muri bagira ibyo bigomwa ko ngiye mbona ni mwiza offensively cyane, ariko cyane rwose FC Barcelona mu buryo bwo guhererekanya n'ibindi si mbona ari umuhanga cyane muri byo. Ni tujya muri phase ya build up possession, Denzel Dumfries ntabwo njya mbona ari umuhanga cyane muri ibyo ngibyo. Akazi gukina amahone one on one. Aha, one on one zari yamenya kuko abashaka aho yirukanyira amaprofonde n'amaspase kandi ngiye mbona yirukanyiramo, ariko nuvuga ngo in terms of build up nubwo mbona wenda Hans Flick ubundi Sadera iyi Barcelona yaje iracyakina TikTok. Iyi Barcelona Hans Flick iracyakina TikTok. Cyo nangiye gukurikiza aho ya ntabwo ikibikina. Ubona ko Hans Flick we yari so direct. Uruhande rw'iburyo si rwo rwa rw'iburyo n'u Rwanda kuri wing ni rwo rwa Lamine Yamal. Lamine Yamal kimwe mu cyo bamunenga usibye ko wenda batakivuga kuko ari muri prime. Lamine Yamal ntabwo ari dynamique, ntiyirukanka cyane mu kibuga, akina umupira muri zone imugezeho. Ko none asubira inyuma muri cya gihe cyari gifese kimwe batukagamo ba Vini, Rodrigo na Mbappe bari mu rutonde rw'abakinnyi birukanse ibirometero bikeya muri Champions League. Mu bakinnyi batanu ba nyuma barimo na Lamine Yamal mu birukanse kilometero bike muri Champions League muri League phase. Bivuze ngo uzanye Denzel Dumfries byabisobanuye ko uzanye Trent kuri sara, wa mu right back wegera umuwinga ku buryo umuwinga kuri ibirometero bikeya ajya kuzana umupira. Lamine Yamal akaguma muri zone inyuma, zone imbere Denzel agasa nkaho nawe ahera kuri hafi na centre ajyana umupira imbere agawusigira Lamine Yamal bagakuruwaza ama one on one, akaba yamupasa umupira muri profondeur hafi muri kona, then Denzel Dumfries akaba yawugarura Lamine Yamal akavinga deuxième pote. Hanyuma ashire kunde nk'umuntu wakinaga kuri kabiri waraje mu mutwe wa defense akaba afite consigne zo gukuvura rwa ruhande rwagiye nkuko tubibona muri Liverpool ko Trent aragenda ariko umukinyi uri muri central defense still abafite consigne zo kujya gukuvura aho Trent yataye, aho yabaga yataye kugira ngo equipe ikomeze defense ikomeze yatakire kwa rw'iburyo. Kandi nkuko tubibona hamwe mu hantu hadahinduka mu mpande ha Barca ni kuri Lamine Yamal nkuko no kwa Liverpool kwa Salah hadahinduka. Kuri uyu Hans Flick imikinire ye mbona idashingiye kuri TikTok cyane, ahubwo ishingiye kuri direct football. Ubundi ugakoresha ubuhanga bwawe mu bijyanye na control ya baro, then mukaba mwabyara igitego nicyo cy'ingenzi kwa Hans Flick kuruta imikinire. Niko kuri, ariko ubwo in terms Barcelona yakeneye ka balance control muri gje so umuntu wabafasha cyane. Ariko nanone mu buryo bwa offensive ubundi se kabaze karite bamukeneyemo na defa afite ibiremereye cyane nibi karite afite karite afite nizo zikomeye kandi nizo zingenzi cyane. Kandi Barca rega se equipe ya menace cyane, se equipe isufra kenshi. Si equipe yo gusufura, ni equipe akenshi gucanaho umuriro uko waba ubishaka utabishaka. Ubona ko Hans Flick tide ku yandi ma equipe bahura nayo abayifuza yuko yempoza umupira yo agakina. So kuri Denzel yaba umukinnyi mwiza, ariko nyine iyo defo yo yabihari kuko ubona ari très offensif. Buriya Jules Koundé afite uburyo ni umusore w'umuhanga kuri baro techniquement mujya mu Jules Koundé
reva ariho intamuzi ya guhererekanya umupira pasi na kiresi kudatakaza umupira ibiki ikintu gikomeye kuri Jules Koundé ari direct kandi na system ya Barca wenda ishobora kuba amaze kuyumva ariko wenda avuga Denzel bana yingizo ni Jules system ya Barca ishobora kuba yamugoramo kuko nanone Lamine Yamal si umuntu uguhereza ntabwo agufasha mu buryo bwo kudefanda si umuntu uguza kugukuvura umva hano umuntu wemera ko mukinana si umuntu wemera ko mukinana ejo bundi ngwino mfasha kuri wing Eric Garcia yaravuze ngo he made me run a lot ngo yatumye nirukanka cyane ngo namereze umupira wo guhindura imbere y'izamu nuvuga Lamine Yamal kuri akuna heza uruhande kandi akawihindurira Dumfries ari umukinnyi ukunda guheza rura ruhande ashobora kujya bishobora kutaba byiza 100% ariko nanone kumba nekereza ko mu buryo bwa dynamique no buryo Hans Flick yifuza ko equipe ye negeza ko mwaka utakinira Lamine Yamal mo yataka cyane agira muri box na travail mugarura hanyuma ubwo Paris imaze gutangaza ko urugendo rwabo muri pre-season bari mu Buyapani ndetse no muri Korea y'Epfo 13 z'ukwezi turimo abakinyi baraza muri medical test banza bareba bari ibito byinshi babyibushye mu Yapani no muri Korea y'Epfo bagiye gusarura amafaranga hanyuma 14 nibwo batangira imyitozo mu buryo buri official 24 z'uko kwezi barafata indege baguruka bagende 27 z'uko kwezi barakina na Vizo Kobe Andres Iniesta ego hanyuma tariki 31 z'uko kwezi yayivuyemo kera cyane ubwo niko ari we wamenyekana muri equipe naho mbona mvuje Andres Iniesta 31 z'uko kwezi barakina na FC Seoul ngiyo gahunda FC Seoul simwe ya Jesser Lingard FC Seoul muri Korea Jesser Lingard hanyuma mu mikino y'abagore bari kubanza kwibuka nabwo Diego Jota ariko Espagne bwiye Portugal ati ibyo bintu byari byo kuba mwaratwaye UEFA Nations League bine ku busa half time Gonzalez 2 Lopez kimwe ku nota wa 7 na Ballon d'Or winner Alexia Putellas habo ahitana Bonimati ntarajyamo ariko irabiri ahitana Bonimati se bura kuri bench eba neza kuri bench arimo na tana Bonimati kuri bench ntabwo arimo ahitana Bonimati muri equipe nationale bayambaye mediateur utwara Ballon d'Or cyane afite 2-0 cyane so nibyo ngibyo 20,400 kuri YouTube yacu ubwo turagiye ariko mushaka mwakongera mugakanda subscribe ni Magic FM 90.7 Rwanda ejo ku isaha 3 z'ijoro kimwe cyakane kirangiza Fluminense Al Hilal match y'umupolisi ndavuga Danny Makeli umupolisi wo mu gihugu cyo Rwanda arasifura umukino ese umupolisi wo mu muhanda cyane umupolisi ufata ibisambo dufunga iyi transfer muri Liverpool Al ubundi turagaruka twerekeza muri gahunda ya Tengamara promo mu kanya gatoya ariko nkuko bivuze Liverpool bati Diaz sumukinyi ugurishwa Adela ikibazo cyari kimwe byanza bikunze gutunga umukinyi utishimye biragorana turabizi ko muri kote y'imbere umukinyi umwe bafite wizewe reka mvuge muri ubu buryo ni Sara abandi bose yaba Diaz yaba Cody yaba Nunez n'abandi bashobora kuzamo nta mukinyi ufite umwanya navuga ngo ubanza muri rusange Liverpool ntibifuza kugurisha ariko amakipe arifuza abakinyi babo bivuze ko ni beza byanze bikunze kandi mu bigaragara abakinyi ntibishimye kubera iki bakeneye umwanya wo gukina barareba igikombe cy'isi ndavuga Colombia y'umuvandimwe witwa Luis Diaz ndavuga Uruguay ya Nunez ndavuga Ubuholandi bwa Cody Gakpo uravuze ngo barimo baratekereza kutagurisha abakinnyi what next kwa Arne Slot mu gihe tukiri kuri izi transfer zombi cyane kuri kota y'imbere kuri Luis Diaz we gatoya mbikomozeho Luis Diaz niba ari ikintu yemeranye na Deco niba ari ikintu mu agent we yaba afite aho yuriye na Deco bakumvikana ko umukinnyi igihe kimwe yazakinira Barca ko na Luis Diaz abantu babyibuka neza mbere yuko ibya Nico Williams byongera gufata isura no gufata irange muri FC Barcelona bari baragize priorite ko bagomba kubona Luis Diaz ari we muntu bifuza kuruta ibindi byose ariko Luis Diaz kubera igiciro Liverpool imushyiraho byatumye uyu musore mu by'ukuri ama equipe menshi ahita atinya kubyinjiramo ko miliyoni zikaba 70 ku muntu w'imyaka 28
urimo winjira mu myaka 29, 30 iri hafi aho ngaho, bagifite ba Rafinha bari muri iyo myaka, ba Ferran Torres ariyo baganamo, baravuga bati oya Nico Williams ku mpamvu nyinshi twagiye tugarukaho mu gihe cyashize basanze ariwe mahitamo meza ko bamushyiramo bijyanye n'imyaka ye ku mafaranga make kame kuruta yo wagura Luis Diaz. Ikintu gikomeye cyane kuri Luis Diaz nanone ahembwa 140. 140 muri Liverpool nta amafaranga atari make mu by'ukuri ariko atari na menshi cyane. Usanga range kuri reka dufate nko ku rugero ese ntabwo ahembwa 70 noza kapite Ibrahima Konate ntahembwa 70. Ahembwa 70. Abenshi usanga range aho ngaho 100 gutya. Liverpool ntabwo yemba amafaranga menshi. So 140 buri cyumweru by'amapaundi aya ngaya ushobora gukora agatura urumva nawe reka ku myaka 28 buri hari yakora imibare akavuga ati ariko iyi Liverpool nsigaje imyaka 2 ku masezerano yanjye niba ajya kunganiriza ubu bazongeraho irindi 100 ndi mu myaka 29 umwanya wanjye mu kibuga nawo utari guaranteed 100%. Ko mbanza mo natanga umusaruro uhagije. Turavuga Luis Diaz, Samir yabigarutseho, birashoboka ko hari igihe Arne Slot azakenera Jamal Florian Wirtz ibumoso. Cody Gakpo already ngewe mbarako asa nk'uwamukuye kuri 11. Namugize umupointer kuko Luis Diaz kumuhengeka bisobanuye ko Luis Diaz urupfu rwa Diego Jota rugiye guhita rutuma Cody Gakpo agaruka kuri attack. Agiye kuba ahubwo ngenda mubona guma hariya kuri 11. Korega Luis Diaz nanjye niko mbibona. Se niwabonaga ko n'ubundi kuri ya Luis Diaz yakinaga nka numero 9 force 9. Cody Gakpo agakomeza akina 11. Nubwo ugendera ku muntu bamusora nibuka na Sadio Mane muri sezo ya nyuma Jürgen Klopp ashaka ko Luis Diaz yinjiramo yahise amushyira ku 9 Luis Diaz aca ku ruhande. None se adarashaka batangiye gutegura ko umwaka utaha n'ubundi competition zaba yagutse kuri uyu mwanya kandi ku 9 uko byagenda kose bazashyiramo rutayizamu. Sinzi ko rutayizamu Arne Slot azaza atamwizeye bihagije byo kuba atamukinisha mu gihe Darwin Nunez nawe yabasohotse nkuko babitekereza cyangwa se bakaba bahindura ibitekerezo kuko wenda babuze Diogo Jota muri ubwo buryo akazahaguma Luis Diaz umusore Darwin Nunez bakazazana umwataka. Ariko nekereza ko kuri Luis Diaz oya na Jota gihari batekerezaga umwataka ariko batekereza ko basohora Darwin Nunez. Ariko se adera utatekereza ko rero mu myaka 2 tuvuga uyu mwaka unyuzeho bazajya kumuganiriza afite imyaka hafi 30. Liverpool ari amafaranga itamuhereza. Urumva ashobora kuvuga ati nkuzaga transfer kakanya ngifiteho niburi imyaka isa nkaho amakipe yakurura. Nshobora kugenda Liverpool Bayern ikabita nk'ubiti mu bidesa 200 ameze neza cyane ugasanga n'umushara nibura mu gihe runaka umuryango wanjye wa mugani wa Thomas Partey wagira umutekano mu gihe kirambye mfite amafaranga ahagije. So nekereza ko rero muri Liverpool shaka ibiganiro batabikaza kumeza amafaranga menshi batabikaza ko na Ibrahima Konate n'icyo barimo bapfarega bata amafaranga muri mushyira ku meza n'amafaranga ni equipe hirya no hino ashobora kumpereza kandi n'umwanya we ukabona utize 100% muri Liverpool umwaka utaha ari umukinnyi nyine biramusaba gukora akabakura mu kibuga ariko competition yagutse cyane. Mukanya gatso ndebera kuri transfer ya Lukeba mukanya gato ya asanga muri kano kanga dufate abo Liverpool ifite ko nitujya kuri ku isoko turasanga Victor Gyökeres yego wasaze wasizo urakoze cyane muri kano kanya Liverpool ifite Sara kandi niyo yizewe nyine muri iriya myanya 10 nta kibazo bafite kuri Dominico cyangwa se Wirtz nta kintu bazagurana cyangwa banajyane mu kibuga. Urakoze cyane bafite Luis Diaz bafite Cody bafite Nunez equipe yaba nziza ipanze mu buryo ko bwabo nta umukinnyi utavuze bafite kuko nta rutayizamu bafite muri abo bose. Ndavuga bafite muri kano kanya shisoma kuko n'ubundi basanzwe bakina ubwanjye muri equipe ya Liverpool n'imikinire yabo urumva Makaristeri na Gravenberch bakina hagati mu kibuga hanyuma Florian Wirtz akabakina imbere bagakinisha umukinnyi umwe kuri 11. Ntekereza ko ngiye ku bwanjye aba Luis Diaz ngendeye kuri style y'imikinire mu winga muheza uruhande kandi uzi no gucenga iburyo nkarekerayo Sara nkazana rutayizamu baye nka Alexander Isaac byaba ari byiza kurushaho. Hanyuma abasanzwe bo muri defense n'abasanzwe nawe muri iyo systeme nge y'abakinnyi bane
babiri umwe batatu umwe umva njye ariko bakina. Luis Diaz w'iki gihe buriya arushaga kupa ibumoso. Hari ikintu kimwe wari agakupo hari ikintu kimwe gakupo wawe abura hari ikintu mbabona ngiye gakupo abura mu bijyanye na mikino ya Liverpool ibijyanye no kwihuta de mouvement de va et vient agenda nagaruka ari igihe agera akibarirwa kagomba kugaruka kagomba kwikina aho ngaho hari igihe ajya yibarirwa kagomba kugaruka ugasanga bakoze nka contre attaque bamusifuye kurarira kwa atigeze agaruka akantu ko kutagaruka njya nkamubonaho sinzi niba nawe ujya ukabona. njya nkabona nibyo ariko ngewe sinzi ikibuga kizatubwira ariko Luis Diaz ashobora kuzaba umuduburire w'umwata kuzaza. Luis Diaz hanyuma se Cody azakina Cody azakina ibumoso match nyinshi janze bikunze ikintu kirimo ko abasore bombi batweretse nawe n'ikimwe yego umuhorandi mwene wabo umuhorandi wawe umwanya agatsinda ibitego twabaze dusanga ni 18 ari Cody Gakpo umwaka ushize tute competition yatsinze ibitego 18 atanga imipira 6 iva mu bitego yatsinze ibitego 10 muri Premier League yatsinze ibitego 3 muri Champions League na 5 muri FL Cup mu gihe Luis Diaz yatsinze ibitego 17 tute competition muri match 50 13 bya Premier League Champions League bitatu se bitatu yatsinze n'ibyaye n'ibyo kuri Leverkusen byonyine Champions League Champions League se ntiyatsinze kuri match ya PSV Eindhoven ahubwo navugaga iby'umwaka w'abana yaratsinze kuri match ya PSV muri bya bitego mbere ko PSV ibagarukana yaratsinze ntago yatsinze hat-trick by Leverkusen yari kindi yatsinze oya ya match yagiye gukinwa n'abana Gakpo yaratsinze igitego ndivuga Luis Diaz we afite ibitego 3 muri Champions League afite n'ibitego 13 nese uratekereza yabaratsinze yani ubwo nahandi no muri FA Cup kimwe so ngiyewe ku rundi mo mbibona kuko Luis Diaz yagize igihe cyo gukinisha ahubwo nka nimero 9 igihe kinini niba atarushe n'ibitego Cody Gakpo wakinaga ku ruhande rw'ibumoso imbere cyokoze cyo kwishimira n'iki ngiki ubundi se mwiza ninde ku competition ninde mwiza kuri point ngiye na prefera Gakpo competition nziza Portanoza Diaz kuri point Matesi kari kibazo ara Matesi kuri points usko buriya muri equipe nationale Diaz kuri ku ruhande y'abahorandi usko umutoza Ronald Koeman akunda kumushyira muri babiri b'imbere na Memphis Cody Gakpo kuko nta mwataka typique bagira we na Memphis bakina ya style ya Nusa Rodrigo na Vini cyangwa se yamukinisha no ku ruhande akamukinisha babita ba forward ukaba uri umuwinga ariko udaheza uruhande cyane ufite uburyo buri kanya wisanga muri surface na muvomazi gusaba kwegereza mwakura mu Messi arakina ufite kupemene yazi na bande na ba Frankie de Jong na bande ugakenera gusubira inyuma kujya kuzana imipira ufite Denzel Dumfries na bande bazana imipira uko turi ko debata hano na Liverpool nicyo kintu baravuga ati twebwe performance za Luis Diaz nizo twitayeho cyane kuruta amafaranga by'aka kanya so niba izi saa rero kuko rega tubyemeranye Luis Diaz avuyemo hari muri Liverpool mu busatirizi hari imbaraga zaba zicitsemo isoko barigana direct niba nge na Samiri turi kujya impaka ninde wakina neza ku ruhande rw'ibumoso bisobanuye ngo umwe avuyemo hari imbaraga baba batakaje kuko bashobora kugira igihe cyo kuvunika kandi uko tubona umuwinga uri kuri level ya Luis Diaz muri iki gihe wapfa niyo Bayern yamubuze kuri miliyoni nawe yamubuze urakoze cyane nawe yamubuze kandi nahari ntibifuza kumurekura uragenda ufite ifisho amafaranga afatika so neza ko kuri Liverpool wa mugani wabo baravuga ati twebwe twitaye ku bukomere bwa equipe yacu kugira uwo twarekura by'aka kanya kuko none se kuki imiryango ifunguye kukurekura Darwin kuki imiryango ifunguye no numero 9 bari open kuri Napoli ibitego 25 ntabwo asavinga byagakwiriye kuba asavinga n'amafaranga bamutanze agera muri miliyoni 70 kandi bakaba babibona ko bakwiriye kujya kugura nimero 9 ufasha sa nk'umwaka ushize umwaka banze kwishyura bakabira bamukira amasimbuye umwaka ushize ntabwo mwibuka ko ibitego niba Salah yagize urari ibitego 49 afa ibintu nk'ibyo ngibyo reba ibitego by'abandi
ntitumaze kubona ko Luis Diaz afite bingahe muri Premier League cya tute competition nushaka kuba ari hose kuko nasanze hose afite 17 urarwa ibitego 12 kwa Ligapo urarwa ibitego 20 oya baretse gato ni 17 ibitego assist 5 aha ngo urarwa ibitego 22 aha kwa Ligapo ibitego 18 assist 6 yego urarwa ibitego 22 undi warugiye kumbaza ninde reba Dominique Soboslai ari hasi none se abandi bakinnyi kuvuga ngo bari hasi abandi bagize bari mubwire ngo reba Alisson se niba ndakurebera rega abakinnyi bari muri offensive Soboslai ibitego 8 na assist 8 tute competition urarwa ibitego 16 bivuze ngo kandi Sara ari mu ruhare rw'ibitego 50 n'ibindi gutyo 54 abandi bari hehe ari rw'ibitego 54 umwaka ushize Sara Darwin Nunez Nunez wamurekura ntacyo ibitego 7 wamurekura ntabwo tujya dukoresha abashyitsi iyo turi mu rugo uramurekura rwose uri nk'umushyitsi mushyire ku ruhande ya ibitego 7 na assist 5 urakoze cyane none se ni talenti ni imibare ya reba Sara ikintu Liverpool ishaka gukora kugabanya gap iri hagati ya contribution y'ibitego bya Sara na contribution y'ibitego by'abandi basigaye kuko Sara bazamubura imikino 10 Sara le 20 z'ukwezi kwa 12 this year azaba ari mu gikombe cya Afrika ejo bundi muri Morocco kugeza ku itariki 16 z'ukwezi kwa mbere uya nusinuri umuntu ufite mari muci ufite Trezeguet ufite arahiri na Pyramide iri gutwara ibikombe bari gukina muri regions wabo muri Maroc muri nuzo mu Barabu akabataza bagiye ku zuba ryo muri Ghana na zande na za Cote d'Ivoire uzacunga ibikombe byinshi byabereye mu Barabu igikombe cya Afrika giye kubera mu Barabu ntagara Nigeria yagitwaye yagitwariye mu Misiri ibikombe byinshi ndetse birikane Tunisia nticyakirika gitwara yatsinze Morocco kuri finale reba ibikombe by'abarabu ko kwakira byose ibyinshi abarabu bari kuri finale ari babiri baba bari wabo kandi na Misiri ugiye kwitegereza reba ukundi gukina qualification z'igikombe cy'isi Marimush aratsinda Sara gatsinda ba Trezeguet na ba Mustafa Mohamed ne equipe ikomeye kandi Misiri ku bikombe byabo 7 bya Afrika ntabwo twajya gupredictinga ngo tuyishyire mu makipe atazagera muri kimwe cya kabiri kirangiza tugomba kwishyira muri ayo makipe ahabwa amahirwe ko n'umwaka wari wabanje muri cya gikombe Senegal yatwaye Misiri segeze finale niba nibuka Misiri yatsindiwe finale arya baratangira cya Afrika rya tariki 20 z'ukwa 10 reka turebe match abafitemo uzko niyo iri mu mpamvu yo kutari kuri Luis Diaz nibyo ndi kukubwira uko icyo gihe Sara zasiba imikino 10 iyo mikino 10 yego League phase za Champions League bazaba bari muri ya mikino y'imyotso wakubwira ati nutsindwa hanze agatsinda hariya reba shampiyona bonyeza match bafitemo match ya mbere Tottenham Hotspur bakira Wolves bakira Leeds United basure Fulham basure Arsenal turafata ukwezi kose sibyo basure Arsenal bakire Burnley basure Bournemouth reka dufungire izo ni nka match nk'esheshatu numvise Marcel terekamo Champions League terekamo Ligue des Champions terekamo muri amikino 8 mu kwezi kwa mbere nuzi ibirimbanije kimwe cya kabiri cya EFL Cup Carabao Cup muri kimwe cya kabiri kuko finale ba mu kwa kabiri bivuze ngo Liverpool irabizi neza ko ibitego by'umwaka ushize n'imidari yose yitwa ngo yarambitswe n'ukuntu abantu bose bayitekerezaga rega impamvu Liverpool yavuye muri Champions League nuko Sara yafatitse iyo Sara adafatika Liverpool ari bukomeze muri Champions League none se byagenda bite noneho Sara yizweho umwaka utaha akakoresha imbaraga nyinshi aramutse yarananiwe yanavunika rega ko yakoze kugira ngo ahabwe amasezerano ko tubizi twese hano hari motivation z'abantu bashaka amasezerano umwaka utaha yikinye nka muhajiri agahita avuga ati kabisa ibintu ni amasezerano yabonye amasezerano ndafite none byagenda bite Liverpool ikene undi muntu izabyaza ibitego umwaka utaha Mohamed Salah buriya bano bakinnyi baba bafite ibihugu byabo ku bitugu cyangwa se nyine igihugu abizi ko cyane baramutuka baramubwira ati wowe uri umusitari Burayi ariko hano nta kintu ufite ya critique Messi yabaga buriya Mohamed Salah ntuzatungurwe na mbere yuko igikombe cya Afrika kigera ukabona nyine hari uburyo arimo yirezeriva cyangwa nk'aya mezi ya mbere kuva mu kwezi kwa 8 kwa 9 kwa 10 kwa 11 akaba agenda gake avuga ati mwitonde abafana ba Juve bashinja Zidane ko impamvu batsinzwe finali y'icya n'umunane na Real yarimo yirezeriva ngakine igikombe cy'isi cyabereye iwabo niko bigenda ko bihura niko Sara baramubwira ngo dufite ibikombe 7 ba Mohamed Zidane na Babutrika baduhaye tubikurikiranye wowe Sara twirirwa tukumva Burayi bakuririmba ariko se hano ufite iki ko Sadio Mane yagihaye Senegal turusha abakinnyi aba arabubizira ko nta gihugu cyo muri Afrika
kirusha Misiri abakinnyi niko babyizera. uze kumbarira Mahrez yagiye Algeria Tawi. uze kumbarira hagati y'ukwezi kwa munani n'ukwezi kwa 12 mbere y'uko igikombe cy'isi cya 2022 gitangira. Umbarire match Lionel Messi yakinnye muri Paris Saint-Germain muko zangana. yarameze nk'uwavunitse. Abagenda Mandeka mubwire bano bakinnyi banini nka Mohamed Salah muri ano mezi ya mbere ya Premier League. Okay, azakora neza pe ariko don't expect Mohamed Salah wiyangaja guhera mu kwa 10 bari gushyushya amaguru. azabagenda gake cyane. so ni ibyo ngibyo gusa mu bigaragara nuko umukinnyi ushobora kurekurwa ni Nunez Darwin kuko we bamuhaye nawe ashaka kugenda ariko kuko atozwa n'umutoza utumvikana. Marcelo Bielsa ne wamubwira ngo ukina muri Liverpool utakina uba muri Liverpool utakinamo kandi ikigaragara igikombe cy'isi kiraza gutuma transfer nyinshi ziba. Umukinnyi wese utabona umwanya wagije wo gukina akeneye ahantu ajya kandi nka Napoli iyo witegereje ukuntu imeze Napoli ni umuryango ufunguriye buri wese amubwira ati ngwino twakugira umukinnyi mwiza kandi tunasubiye n'inyuma abakinnyi beza b'Amerika Latine benshi abo muri Amerika y'Amajyepfo bashayininze muri Butaliyani cyane. Niba ari kubera n'imico bihura kwa ni igihugu ujya kubona kijya kugira urabona Amerika Latine nubwo we Butaliyani bwarabakolonije niba nibuka neza ubusanga n'ibindi n'imibereho kumwe barana baza kiliziya nyinshi imibanire y'abantu n'ibiki byose nusubira inyuma urasanga ba Cavani ba Pastore bande bose muri amakipe ya za Napoli na zande. Niba McTominay yajya muri mu Butaliyani akaba umukinnyi w'umwaka yego David Nunez ahubwo yaba umukinnyi w'ikinyejana. Niba Lukaku ajya agacima bagusunikira pasa ba Kevin De Bruyne uburyoshye bumeze neza yari ikiza cyaho uragira bakirata bakishimira ko wakira Arsenal. so ni ngicyo gusa njye mfite abo basore bombi preference yanjye mu gihe batarabona umwataka do points nyina prefer Diaz kuri wing Cody nkamushyira kuri point kubwanjye ngewe yego kubwanjye Diaz kuri wing point ya Cody ngewe niko nabi prefer bwo wenda n'abatwumva kuri YouTube batwunganya bakatubwira uburyo equipe yaba ipanze mu buryo bwiza bafite Diaz na Cody mwaka utaha w'imikino ndavuga Liverpool.